Même tout mieux dans midi. Yo, wa. Ano siya, nagtatawag doon milanay. Oh, Black. Yan ang apel ubaret la. Makak wasi ko niyang bayat la? Tap domi mba sou bayat koun ya moun chè. Ou tap domi? Black sakse dwe. Makak ou moun chè. Yo, ba jemwe nou mesi. Ou bè ta di moun ba jemwe? Mwen pou di a jemwe, jemwe pou de sotan ba. Yo, gen la se sel sote a moun nou mesi. Koman sa? Sotan malade neg, on neg ben baza pa vin wèm. On neg men. Ki eski konon te malade? Ou ba yati nou ven la pa gaye nan baza an ba moun chè. Chaque jour, ekou sou WhatsApp baka genou. Boko, relo, ekou ba SMS baka genou, sa m fè. Chè mbaka iti. Bo jodi a mwen ba jemwe, m dis fò mwen vè rokan mèm sa ki gen. On chè kwa patro nou balè. E so ki kon sa, so ki kon sa. On chè, t'ale l'hôpital, nan tretman. Ou ta nan brek lè akye djou? Pa klare moun chè. Pa klare, e sak fò sa. Klare pat ka ben, sa konen ap bien fiksyon. E malade men. Yo. Yo fa. Koman kon se pa va? Mon chè, nek pat wò, an fòm men. Ma pon tretman nek, malade nan l'estomak nek. Men, nek pat a gwen. Men ton kou sa te polis. Yaske te jete? Maman. E di maman chita koton, chita la de la pwal la nek. Ba jem fon pa. Bon sa chak kon plen, tèlman pa bon. Chak kon plen se maman mga jete yi pou mwen. E sak te nan sa? Sa, pou mdou baka leve mon chè, lem gen pipi, bagay la dan, lem gen le bay le simak la monte. La dan bagay. Mwen boke men. An ka di mba touse devou mon chè, si mboke plen. De an kon se malade ou ta di. Chate avan bonou bla. Chakon tout sa bon mi veti. Bla. Ou pi yon pa kwe la ou vin malade mon chè. Monson yon blak mon chè. Bla. Mwen yon vin malade ou baka kriye mon chè. Monson yon blak mon chè. Yo, konen fwa mwen. Madame le di. Konen fwa baka mouri mon chè. Hey! Hey!